Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, tan riway kandai pran. Kahinyo terap National Youth Movement kala pelkut ya kejingki jongkah nak bayai procession mat kyang nong ba September joy batar shadow mat pran so banyak rally kala dan kejing alang belingkot jom ketek sen hau mat kyang nong ba haka bagi nong alam kala pensno ki mat jing dawa bagi labu Ahmad Sorkar kita menhendai langam yo isu jengken mau yagikan omdu wiri ngari ton lakari ngin kiu sakli saprangin mi liu jing stat ngin yagi Jong kena ke Sorkar MDA tu hapok kecing yalam jong ne ubak Konrad Sangma kecing kuman jong ne Chief Nistar jong i kapen bitar kapen ing yang i kong kit kot jong kabri unyo trap ya kebangi man se kong kinong yalam jong ke FCNWM ngila biman bangila dawa na u Chief Minister u Konrad Sangma nrai umpatyo ai ya kabak ne kecing biman jong i kadai nadu si tarik jong Julai arajar huar nrai kada tu menta udang sengap man imat ulah kelut ne daiba yoi hikmat ya kata ngam tiap dai na kena kadau kepala penbitar syahdu kata yang ikung ki dikot jong kebri new trap ya kebangin haban mi madan menta kesngi lada jia wa Konrad Sangma ulah pentrekam hok katkum ki kendon ya wa kengi kum kasengi ladawana kan penmi yang ikum kidikot jong ke FCNWM penmi menta kesngi hang ne dai na kena kadau kecing kuman ke jong u kecing sengap kelut kecing bom yoi hikmat imat trai ladangi pek dai na kecing matla bar kecing kelut kabar sa penbitar hadu kata-kata yang ikum kidikot jong ke FCNWM ya kebangi haban mi madan menta kesngi balai bagi yailong kumne na kapor to all the answers Tanganau, kena kecing lek jong Sorkar kepelong yang ikum keseng bangin mi madan ban pengkemeran lemar kadang mau kersi jong kasih kalau do om man yang Islam ban pengkelayu beliau handrai de ban pengkemeran dai nam dai nang nei sekmat ngin yat kum kita beliau kibat beliau tibelai ki samlak kibat dawai ka hok kibadan siya yang kata mensim manong mengidawan ang kabenta kapateng kabasawan om tangi kapateng kabamenta dai nam dai tangada ko Sorkar kelut tamala dai sengap ya sengau ngiklem dawa tanam taki konjungi ngidawa nam taki konjung piru
Nomor balai ke private sector hadu mentang 4 senaan. Tadang itu why kan employment policy on private sector unit. Nomor balai kibun gila ai ka mai jam. Handai mentang ke jingon pai jong bar jela banwan buai cenong. Banwan bela sini. Balai dunakam semang ni em. Handai ka kam kabun. Tang ba kini ki priu ki badan nak kabor. Kita malak dainam dai. Klem depet. Kiwi ki state kilayan cemat. Kiwi state kila implement ya kani employment policy nam taki local youths nam tak kena semla hagi private sector unit lani kita PSU bon ki PSU ang ni apa kejala jungi pinapet power grid nepco posuko ki cement factory ki bang ni kita ibarakot syanu kata ka baha tungkang tungjam nak tak kena semla jungi Henry, ya kan dia berkhidmat lai susngap balai bom dan nong hala. Keserkar hang ni hab daya breu ban pelongkam dainam nei. Ban syukran nak khtian melong, pa citizen melong, pa reminder melong, ham mi hang ni amadan ban pen kemeran. Kani ni ikhtiar jong ni keserkar ka pemerintah dainam nei. Kadau, hang ni kenti nak liang keseng ajan wayam, ngin long song tat. Lelaki wai ki jela kila, balai ki jela jungi kamla. Hato kamdan kabor. Kadan kabor tama kamdan kaman. Namar ki kwa balai ka babha umdai ka badai. Ba ang pelala jong nam tapat ba madiap tengan biang met. Kadau, ko samla, ko khon ka briu nyo trap, to ya khitiano. Umday tang badan po kaseng at yung ayam kipay pa baro kini ban khitian nang ni sakaman ba kini ban sngap ban sngow ya ka jing o jong nam jing im kaseng namar ki kem o tanam ta jong ngi ki khon ki jong kaseng nyaw trap national youth movement kani ki khon jong phi baro namar balai menta banit kam sarkar asasat hab ap sana kini ki private sector ban yo kam henra ya kani rumla ya kani rum menta mchnai ki an kian ki basenang ni ki dai tang kian ki babha humdai ki badai namar balai kian taman senanam ta ka plajong ki om nak menta ka briu nyotrak balai ingi bo kelawat kari balai ingi abang samla kari kajat benreu kaladon kami ki kelawat menta ki bomdai tang masyua kerhu hapo newspaper lani hapo social media nak takadaw ka etsenwayam kansar ya kitu kimen bamsap kimen bampang kitu ki badiri je jat benreu nginsar kapor kan sabatai ngaju keran na kapor kan sabatai de andrai ki babon ki khot jong kasang ki khlawat jongi kyong lano kan poi kita kapor yai sha abari ap namar ba kum kinong elam ngisu chu kambha the right time for the right place, the right time for the right issue, and the right time for the right operation. Ngem sale ya kini kapadon kam. Kumalakran Vice President kirang ba sinong kisihim kisardar sinong bat kiway kilalong kiingkam silang mat jong gajat benriu. Kaya chan wayam kin saya tengku balai ngi persya ya kijing dia cakap puta sakibai pat kita benriu balai ngi persya ya kijing wan bela jugibai kita benriu hapo kari ka jongi balai ngi persya ya kijing wan tei ya kita ki company boper hapo kabrin ni utrap ka jongi kalong namar ba kini ki company bat kita kiwai kicing mentoi kepala warra ada kita ki private company na bar kidai tang kicing yo onong ya ki priyo ki mana bar utrari tramulok ndan ay bandam yen patang hagi ni kisgi kepala jah po Janda Hills katop samsiman kala abad thie di kiwa he snong zong kita ka area ha ka ba maki ki ong ba na kaliang jongi ngila INOC ya kani ka top sam semen na ta shishu ka ba kham sko pitar galong
Bakini ki wahe snong jong ka East Center Hills kimi menen ki ang bangi peram jar ya kitu kibat tim sang yau DC Deputy Commissioner jong kau East Center Hills ubala syok ladat yang way perdo persam jungi hadu pandemi Islam hapdeng surok kem jo pendram kini ki wahe snong jong ketai ke Center Hills ya ki menderi kala rembai kala laj kejuai kala laj keklirian kalum senang kala let sekakti jeng gibar jela hatu ki aimo kita ki wahe senang bat kita ki doloi jong kita ki area ngan keren suaya ke Center Hills kado ngan poi sa kani ke area jong ka East Coast Hills kirang basnong kisim kiserdar bat kiwe kilalong kinong penret ya ke area jong ka jinghe Kajala Mekalia kadon R4R hajar square kilometer house nam khat khandai spa nyu 4R kari khat si jantia kadon khat san hajar khandai spa sau pun nyu square kilometer anda gilaya khen mai kecing he jok kede kecaka menta kasa satang kumpa pra hajar square kilometer kacaka jok upai ba kabala dia de kini kisim kisardar kirang ba shrong sikiwai pat kijai bendeu kapal penditar kalang banaka khasan hajar khandai spa sau punyau sa satang pra hajar square kilometer kajing bun pat kalanang kiau naka khasan lak saka khandriu lak kijaka kilanang lot kimender ki bawan song thap hakaleng jong kini kijaka kibelathiet naka sarkar kibelathiet da kibalang baper kibelathiet dah ki company baper kelanang red kajing dan jok area kajongi sai ke jat benriu new trap kan poi sai ki khon jonga jong phi kin poi lada ka jaka jongi lanang penret nakini kidong sensar sunong kese mandai ke sarong nadu kese mi mamle kiwai kharim sip kiwai kia khon thama bat ben he upur usam halai ha kini kese menta kirang penrel yu pot usam kajing leran kabakrau ya kasensar ka khadar trairi hapo kabriu nyau trap kata rukim leran nadu kesi traik jong Julai arjar arfuar ngilapo ka memorandum kakti jong CM Konrad Sangma ha ka pratriik uno bambar arjar arfuar ulakhot yangi badjakran hapo sambar jong hapo office jong sekretariat ha ketai kajing ya kendo dai ba kubur bahkan ke isu kaladan kam sisa uya tho ingi bangilawan ra kita ki company ki ban ai kam ki samla ki jonge ulai tho ingi uang bangiladan sibon kita kijing temu jo ke sarkar banwan ra ban ai kam ki samla ki jonge. This is the very genuine issue and I like it ngara su tenat palat ya kene ke isu handrai uang padba let us examine this matter in the cabinet and we will inform you after the cabinet decision. Pratri kuno bambar arjar arfuar ngilayai up hadu hajar arfulai August mentalai puai terik la jandap yang cisnam gede kular ke jumuru unia obreu ubasuem tangga kular pat unia obreu ulong tek kem katuga ketien latin giang politics kamun ayu ngalato ang to kadon ka kentian politics ha ka ketian Grek ha ka ketian Latin ha baong poli kamot sibon text kamot blood soccer crashes laning ila abanong kitliam mo elech ka politics apa merkalia kadai kababon kita many block soccer crashes kabamot babon kita ginong kecat Islam kini ken ki sarkar mata ki bakcat ya ka hak jong usama ujong he hang ni kat sabangian ngilam ya jingut jing nam ju ki samla ki company ke belakaran da washerman jungi sakmat agricultural cell ki babon ki wan katop sam cement kadon ki cement factory agentals ki steel factory hapo berni bat kiwai hapo dapsat umyam ti ki industrial estate ti ki kelalong penban ki kabuk siarna ke benta jong ki non tribal bekiwai pat ki jat benriu ki paiwer ki paiha manwan man yo belah ke negeri ke jemi kat bang mangi trari toy muluk
ni lahap shisong klem kam klem jam nang ta menta kajur sa kajing ya khai drugs ki kena ki bala nang lastat ki myo asu kakam kajam menta banirap hayen ki marse ban let khai no do drugs o drugs la salat ya ki sat ban riau ko jongi kakyat kala salat de ki sat ban riau ko jongi kabalengo kalang kantum kajing pet jangai ke statistik kajing dan ki one store hapo ka jela Meghalaya kidon pras pa arfon nyau teli pras pa teli na kita ki one store kidon hapo upur usam jang kabrin nyau trap kan bahasa Garo Hills kidon tang arfon nyau teli what is this nga keliala dia udon way rustar wong pan peniap pan lek thama pan job thama yo senrang khasi sepan bon da ki pungkiat kini kila no yapi Ugodna sangma uwarna yaki pras pa atli ki one store hapo kabri nyautrap kan ba hapo jakala jong tang par arpo nyautli ha ki nreutli ki santli ki district kane kadai ke cing kabang yoi hak zaka baun create ye employment policy pan ai kam aja mik samla ki jungi uwarra pan badi ki one store kenang bagi dik samla ki nop hakadi entah ke ladi ki tiaknala kendi tang buat tanglang kendi kerni hadu kita tiaknala kita jap sendan selapertai kane kadai kabut jom ki marsiang kabut jom ki nong tu ki nong lute ban kadai kabut jom ki priu ki basion ya ki zat ban riu ke jungi nge dai ban long ki bahusiar kane kabut jom ki priu ki banabar ki bakwan pencap do no ya ki zat ban riu nyau trap da kabat penbo ni ki pungkiat ko ki khawat jom ke sang echen wayam lara pidi sange no kadi nama orba kane ka plan jom ke sarkar bat penbo ni ki pungkiat ba pinya jingi bat pinno ayap hi ke pungkiat kan basyawai ki zaka amdan than kita ki pungkiat pin dapat bila ca asam ro ngam da ithan hadu kata-kata hapo ki national highway harangi national highway lakum ka yau ka hat hapo yodu ha ki jaka yau la bedap sedaka kiat syai kalau ki samla dai halor kene ka nongrem ka jing kerdo kam ka warai ki jing sne ki balai faujat ka jing kerdo kam ka pensat ki samla nak ta kadau ki khot joka sen wayam kyong ya ngini ya cakmat ya kene karali lada dai bade kawang ngini kawang bet dekat keti na dekat kecat lada bade kawang dak nong nong tingin kawang bet Come on.